ko andi ton ko mbele ndu yedda nyande gullamu wada kudeta ne nyande ara onno mapi buri ad non ko kadi ka jatigi lando si laamu follike jatigi lando no mapi jonnon da ko wito maqadi sidqin mo wonda batti doyde on laamu makko follota ko sako ana Allah follota ko Allah lahu mulkun la yabla mulkuhu la yabla hiddata iwata kanko Allah tabaraka taala fi maqadi sidqin e batirde gongude de tawata Allah fodi latike jommu yelota ko kadi batirde go o taway ko nden don buri welde kala batirde sede mu Allah wi inda malikin dum kaka Allah calculer jodo do todo e Allah tawo saibe hinoka kongre Allah tabaraka taala ko weli gonko do hadi ka anana tawa ya qur'ana weli do wawo fi maqadi sidqin inda malikin ka haadi ɗon tonin ton alaka Allah ko ɗon woni jooɗorɓe maɓɓe ɗen e batirɗe maɓɓe ɗen haysi préfet sigiri on jaɓɓama ɗo hande jama o yi préfet on no nodde joɗɗina jullede takko makko jooɗoɗa takko préfet on sownodiron ceerno janggo ko falɗa wawaɗa e saare nden ka calculé no jaw tawowo ko noddoyteɗo Allah noddima arɗo ko ɗo wonta ko weli kon ko ɗo haaɗi ka fi maqadi sidqin inda malikin muqtadir ko kulol Allah wawi hewtinde goɗɗo e o daraja ɗo joni noon landodiren ko honɗum woni kulol Allah kulol Allah ƴetten tarif ji waɗen escalier e bange jonnugol définition on iwren dow khayru tarifin tarifu as-salaf définition fof titre hunde ko honno nde wiyete ko nde hoɗɗum koko moƴƴuɓe aramɓe ɓe wiwno konko ɗum ɓuri sellude sahaba ɓen si maki rawni si ɓe maki ɓawli eɗo geli gundo wonɗo on e fiɓe sahabaɓe nelaɗo ko tawrata mo cukkike ɓe sahabaɓe yawagol ɓe o halkike piiji tati yoni goo ibnu mas'ud ko maki kon Allah ndaari ɓerɗe tage fo mon fof tawi ko ɓernde Muhammadu nden ɓuri laaɓude o suɓimo waɗi mo timmode annabaɓe nuliraɗo ndulu e dendagal windere nden kanko tan heɓi ndulu nulede ta ko e tagu mum fuu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin so jangi fiɓe nelaɓe annabaɓe wona cippintingol hay goto kono mo be maɓɓe no jonna mission précis à une communauté précise kamɓe nelaɓe annabaɓe ko nulaɓe yimɓe e fewɗo sayiji ka tawata mo nula ha ɗo si ɗon hewti ara e ndulugol lanni datol lanni faade e yimɓe kaariɓe wona yo feƴƴu ɗon ƴetten wano misal nuhu alayhi salatu wassalam Allah wi wa nuhan ila qawmihi min nuli nuhu kono ko yimɓe makko ɓen ko ɗon yimɓe annabi nuhu ɓen ko ahlu naynawiya no wirte noon ka tariha yimɓe wuruno ɓen naynawiya teleren Sri Lanka Bangladesh ha Inde to Allah yewti fi Hud ko mboni Hud oɗo ko nabiyun arabiyun arabejo nulaɗo ka golf o nula e adin koɓɓen Allah wi wa ila adin akhahum hudan Allah nuli salihu ko on ɓenata ka bible le prophète Esaïe ka nder bible Isaiah Allah nuli annabi salihu e yimɓe makko ɓen ka hijr o wi wa ila samuda akhahum salihan e samudankoɓe ɓen siɗɗo maɓɓe on salihu o nuli annabi Musa e firawna o wi idhab ila mawɓe men ɓen ko firata ila ka pular ko faade e ko firtoto buyi on nane no fira qur'ana sa landike ɓe ko won ɗum firi faade ɓenna ko nin men firrana faade e ko ha e feƴƴetake ɗon ko limite ko borne si a yiwri Conakry ma sigiri a wiyama e ɗanula hanka lagine haaɗi ɗon sengo sigiri aray ko hankuri male ka tonin ton ko maali e ɓe ɓen jeeyi mana ko limite woni ila haddun la yujawaz Allah wi Musa men nulimo faade e firawna ɗon laaɓi Isa almasihu ɓe annasarankoɓe
ɓe woni fulɓe ma arabuɓe ma kala ko ɓe woni ko yimɓe majjuɓe majjinaɓe ɓe andaɓe majjinama. Annabi Isa alayhi salatu wassalam ko nula ko e banu Israil. Il a été destiné à la maison d'Israël. Allah tabaraka wa taala wi wa rasulan ila bani Israil, wa rasulan ila bani Israil. Isa ko nulaɗo faade ɓiɓɓe annabi Yaquba. Ko ɗum waɗi ka Bible no windide ton ayeje ɗe catholique ɓe chrétien ɓe jangata ɓe anda firo majje. Pasteur ɓe ɓen ko kalabanteɓe ko bomɓe ko ñamminaɓe ha haari yeta wayle ko Allah wi kon yuharrifuna al kalima an mawadi'ihi min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Sina ɗum no windi ka nder Bible annabi Isa inni je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ha annabi Isa inni je suis venu pour la paix au sein de la maison d'Israël. Ko ɓuttumi ardiri ka nder suudu ɓengure annabi Yaquba. Si a tuɗi kuupi maɗi goɗɗo bantorima nano ngon tuɗu kadi o watta ka ñaamo. Ko ɓuttumi ardi ka suudu ɓengure annabi Yaquba. Mais pourquoi nous avons des pasteurs, des chrétiens guinéens, africains, peuls, malinqués? Fiyen, c'est des égarés. Ko yimɓe majjuɓe ɓe anda ɓe suuɗa ɗum wonde Isa wi'i komi nula koye ɓiɓɓe annabi Yaquba ɓen. C'est de reconnaître Isa en tant que prophète et envoyé d'Allah tabaraka wa taala, mais destiné à la maison d'Israël. Ko ɗum o wi je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. O waaji ka Jean ka nder Bible Jean des Actes des Apôtres o wi kanko Isa emo nula taalibaɓe makko ɓen ɗum woni hawariyunayi. O inni allez-vous prêcher les bonnes paroles, allez-y prêcher les bonnes paroles, allez-y prêcher les bonnes paroles. O wi n'allez pas vers les païens ni les aramites, restez au sein de la maison d'Israël. O wi woton jokkuɓe arabuɓe woton jokkuɓe yimɓe ka pitaji ɗum ko enen africain et européen wonɓe gaɗa maayo woton jokkoye ɓen noon. O wi heƴe ka nder ɓengure Israilu ka nder suudu ɗo yetti noon nulalal ngal holli wonde mo waɗi keerol ka. Allahu tabaraka wa taala yewti fi annabi meɗen jibinaɓe Makka ɓe ben mum makete Abdoullahi yumma mum no make Aminatu bintu Wahab ko ɗum waɗi juhe ala ton place. On fami juhe ala ton place par ce que na kanko wiya ɗo ko Muhammad bun Abdillahi fa ummuhu Aminatu bintu Wahabin arabiyun qurashiyun hashimiyun adnaniyun. هذا هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى وي أودو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من نلاري مسناك يرمي دونا دين درندين. الله وي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من نلاري ما محمد سناك أمو يرونا دين دانغال يمبه بين كدوا دي بولو نماري دروا ويقول أنا مسلم. ɗum na arabe yagal minen emeɗe wola fi ɗum sukaɓe atheiste ɓe ɓen ɓe haqqillaji mum bonnaɗi o nana e ɓenna ɓeɗo kadi ko fala koye wontu arabuɓe la wonu pullo kono wonu julɗo dina kan no aranma wonu pullo eɗo waɗi goɗɗo go landa ñande go Ustad Abdallah ɗon kayiya ɗo wo ko puuto tum miyata ɗon hippi kon to ƴiyal woodi harmugol hippagol puuto on tum d'ailleurs komi pullo no welalan andede kon pullo kono ɗum noon guittallan komi julɗo de min noon sa wallini pullo yagalal ngal e julɗo yagalal ngal si tawi ko gotum mi kippiranta ko julɗo yagalal ngal sabu wonugol am pullo mo wona julɗo ko foro yagal ko sanga mi woni pullo tawi ko mi julɗo mi woni kange. Janngu tariha meɗen ala ka heɓirɗen teddungal sina ko mawɓe men yangani no islamu ka laamu dayere gandiraka ɗum en laamike goy kono ko ɓurade gandirede ko diina jawdi e gandirama ɗum saayi sakkitoro ɗo kono ko andirano ɗen ko dammi e gese tariha on des éleveurs des agronomes arabuɓe no ala ko ɓe ala e bangge ngaluji a tappoto batanoto ɗo